Hei hi akasfani Aizawl ani Chanchinthar chiar tu si sang puya so thing leitan ni nimin khan Mizoram puma SCC somlia so thing buktan ani a tladar nga vel thleng khan chinchia to za chu quintal sang sari zre somsir pako ani ek bharat se bharat malana hnoya larsab General Retired Vijay Kumar Singh Hovin nimin khan Mizoram le Arunachal Pradesh state puitlinga hlan kai ni na foundation day lomani Union Home Minister Amit Shah chuan North East State Pariat chu Delhi nian thlona le rel mangin kumsani somni pasari ma thunjom vek ani donati Delhi Chief Minister Thar Rekha Gupta chuan Delhi masona tur malakna mission Viksit Delhi atan thei to pa chu thunjom tur thu soi Sarkar en roh manna lo siam lok to angin nimina tang khan Mizoram hun sang sanga so thing la khom leile shal tanani a nimina Mizoram puma SCC somlia so thing buk tan ni in Tladar nga vel thenga chinchia to za chu quintal sang sari zre somsiri pako ani SCC then khat nimina tan lo voin lama tan turtele kar tir lama bul tan turte an om ani so thing man hi SCC atanga phursu ani atanga ni sari chunga ti fel man tumani a District Agriculture and Marketing Committee atangin farmer tinhena direct beneficiary transfer manga pek chu ani ang sarkar dingla intiam to angin nimin khan district tina District Agriculture and Marketing Committee te hoi hotin so thing hi boy puitan ani a Chief Minister Pulal do machuan kon thak tu ten so thing an shalna tur ro manna fel tak siam ani thu tun hnaya ZPM Legislative Party in khoma tar langa so thing ching tu tem an tharangang te abo bang omlova an thal vek tur thu soi Chief Minister chu so thing hi arwala chowek arem lo chang awmani po in mi puitan ro man tu te lo ngai chang thiam tura du thu soi bok nimin khalung le District Agriculture Marketing Committee DAMC hoi hotin lung le district chunga Secondary Collection Center SCC paruka kalpui ani a kon thak tu te hne na tanga bana ka inhoi so thing lei khol sa phur so tur chu Troy Pui Not 1 SCC atangin lung le District Additional Deputy Commissioner Piro Chuang Kimi Kheng no chona vai le mani Additional DC chalung le District SCC sangshanga so thing lei dan tura ro mana fel tak kalpui ni thu soi bok ani Lunglei District chung SCC pariat zinga paruk haulong sangchal kon Troy Pui Not 1 bor pui then humle phairong kai tangin so thing shal choni a Lunglei District ka sanga so thing jing tu de chon an so thing tharte SCC a hian che khomin society kal tangin an shal chok tana hunbi ro mansa angin so thing shal chhozel turni in atho khatna tan Mars ni som thlengin Lunglei District a hian so thing quintal sangi zanga vel shalman beisei ani Champhai District a po sarkar flagship policy bana ka inhoya so thing le thal so tho khana bultan ani a Champhai DAMC ka shoin district chunga SCC soma so thing le tho khatna hi Mars ni somni thleng kalpui ani ang nimin tlaidar thum thleng khan Champhai District chunga Secondary Collection Center paruk Farkon SCC Khuangleng Vaphai South Khobung Mual Koile Ramsang kon Champhai kaltangin so thing quintal Sangkhachani somsir pali le point parit pakhat la khomani Sersip DC Pupol El Khuma Sersip DAMC Chairman John Min Khan chiatlanga SCC atlo lo nei tu de tharcho so thin quintal za takina phur chote vai lema sarang panpui ngalani Sersip District a hian SCC pasaria oma heng SCC zongjong a hi so thing le tan ngalani a sarkar ro manna asiam angim Sersip District a hian thakhat chungin so thing quintal zanga som ni panga chuang le ani don ani Kozol District Secondary Collection Center paruka so thing le thokhatna hi Mars ni somni thleng kalpui ni dona nimin tlaida rukthleng khan sialhok SCC a keji sing kha sang thum zer pakwa kho haya sing kha sang ni sir somsiri paruk wangtanga keji sang thum sing thum sanga sir somni lungtana sing ni sangre janga somni panhile chongkai keji sing ni sang ni zatela khomani Saitol Borsab Dr. Ngurtau District Agriculture Marketing Committee Chairman ni bokchu lo nei tu de tharchu so thing quintal zari takina phurchu de chu Saitol SCC atangin min khana vai lema sarang panpui ngalani Saitol District a hian SCC pasari oma heng SCC pasari tang hian nimin bi ka SCC pathum atangin so thing trak tripriat thal choni a Saitol SCC atangin quintal zali kefang SCC atangin quintal zathum somsri la phulen SCC atangin quintal zathum somrukte thal tura phurchu ani Nimin vekhan na thial district chung khosang sanga so thing chun khom hun pui SCC atangin buka shal chotan ani a Mars ni sapni thangin atho khatna hi kalpui ani ang na thial district chung a hian SCC panga na thial
cher hlun dar zo tar phole chi pir te omin heng SCC atang hian thokhat na sungin kwintal sanga zani somnga vel shal chho thei tura be se ni a nimin khan SCC pathum na thial tar phole dar zo ate society shruai tu tele official te ending na noya so thing hi buk ni in sai rang lampana phurso ngalani a SCC dang panhi cher hlun chi pir ate naktu ka buka shal chho tran tura ro manani bok so thing hi kezi khacheng somngai sarkar chon athar chuak tu te alisak dona so thing mudanga shal chuak du te tan SCC ka tang khera shal chu angai lo ani ek bharat se shah bharat mulang na noi lar sap General Retired Vijay Kumar Singh Hovini Min Khan Mizoram le Arunachal Pradesh State Puitlang Hlan kai ni na foundation day lomna darbar ho ras bhavana bot sai ni a lar sap chon kal khom de Mizoram le Arunachal Pradesh State din champha foundation day pol chu bai booking du sangna hlana state pani de chu state nom le moi tak tribal nam sang sang le ti dan phung sang sang te inram taka kho sakhona ni thu soin nambil soilova state anga mason ta na tur ngai tu apoimo ati thu soya namzia rang le ti dan phung te chu min phor khom tu kai shwai tu le dina ti chiang tu ani tlat awangin kal khom te chu ngai luwa wong him zel turin cha ani he huna hian Mizoram University MZU ten state pani chanchin to in soya ripan zirlai ten Mizo le Arunachal Pradesh namlam ten entira himinu hian governor hian himi polakal khom te hi komin hunlimum takan mang hawani Northeast Areas Reorganization Act 1971 noya kumsang khasko somseri pani khan Mizoram chu union territory ponani a Indiaram dan pui sem that voi somnga pathumna sakha chu ko somre paruknuwa Indiaram state somni pathumna ni tora hlan kai ani Arunachal Pradesh Northeast Frontier Agency NEFA ti ni in sakha chu ko somseri pani kham NEFA chu union territory hlan kai ni a February somni sakha chu ko somre paseri khan Indiaram dan pui sem that voi somnga pangana sakha chu ko somre paruknuwa Indiaram state somni palina anita ani nilania tangatan Mizoram Legislative Assembly in khom hun sunga ngai to turin dan thar siam tu le dan ding ngai siam that tura rotna pasari theloni to Assembly Secretary tanga thun danin sarkar bill thelu to te hi LSD UDNPA Finance Higher and Technical Education Information and Public Relations Excise and Narcotics Department ten ni a nimin kha state putlanga Mizoram hlan ka ani champhani wangin pisa cholani a Assembly in khom po cholani voin hian Prime Minister Louis Dr. Manmohan Singh Suna hun ba ka zonele chana hun manani anga lar sap tu sei chungolom tu sei na motion soi hawani anga chumin nuwa hunam dana zirin private member resolution soi ho tura thum vor manga than soi ho ani ang zona hi house sunga chanchi start question zire samruk pathum le je ka chanchi an start question somko pareta lu to a house do kana da tur le khapoi ma panga alu to boka private resolution somrit panga alu to bok ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga ponani a AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le news on air.gov.in te Chanchinthar hi mai thak le chiar thea da ani voin chanudar mi le chanvel Chanchinthar pon le ni ang Union Home Minister Amit Shah chon North East State pariat chu Delhi nen thona le rel mangin kumsani somni pasari ma thun som vek ani donati nimina New Delhi ya Unity Utsaf One Voice One Nation a hethui soin push achuan Sarkar lai puichuan kongsang sanga marsak state te tat masona kong hon sakati a tourism atangin technology le infiem na atanga wansang zirna thangin kong siam sak anni ati केंद्र सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के लिए ढेर सारे बजटरी प्रोविजन सैकड़ों की संख्या में बढ़ाए हैं 3 गुना 4 गुना बजट नॉर्थ ईस्ट के लिए दिया है और 2027 तक नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य रेलवे और एयर कनेक्टिविटी से दिल्ली के साथ जुड़ जाएंगे इसका पूरा प्लानिंग हो चुका है रोड कनेक्टिविटी और एरियल कनेक्टिविटी भी पूरे नॉर्थ ईस्ट के हर तहसील तक हम पहुंचा पाएंगे इसका हमें विश्वास Delhi Chief Minister Thar Rekha Gupta chuan Delhi masona tur malakna mission Viksit Delhi tan the to pacho chunjam tur thu soi Chief Minister tan la lo ni nuwa da chubu mit komin he thu soya Rekha Gupta hian nimin tlai ve khan cabinet thut khom masaber ane ngal bok ani ponto angin BJP MLA Rekha Gupta chu Delhi Chief Minister ata nimin khan nak lo ni a MLA thanten ani voi khatna ni in Ramlela Maidana Delhi Lieutenant Governor VK Saxena chuan Chief Minister Thar hi rinam thu tiam tirin alalut ani Chief Minister role hian Cabinet Minister Paruk Laklu ani bok Chanchinthar serti topna na tang pui sothing le tan ni nimin khan Mizoram puma SCC somlia sothing buktan ani a tladar nga vel thenga chinsia to za chu quintal sangsari zare somseri pako ani
ek bara sestra barat malana noi alar sap General Retired Vijay Kumar Singh Hovin Nimin Khan Mizoram le Arunachal Pradesh State Puitlang Hlan Kai ani na foundation dailom ani Union Home Minister Amit Shah chuan North East State Pariat te chu Delhi nen thlona le rel mangin kumsang ni somni pasari ma thunjom vek ani donati Delhi Chief Minister Thar Rekha Gupta chuan Delhi masona turam malakna Mission Viksit Delhi atan thei top aswa sunjom tur thu a soi chu ti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani